ni mbinge wandu maende na kwivanga yes lakini kila nisi ni kana maundu maende onenda na maandamano ndukone tamara ila na ndukone tamatongo mabigie pandu andu wethe amembe wa andu ala mabangiria maandamano okay ona ko mundu nene nge mundu mbesa akaandamana na kuandamana ni choice cha mundu mwene na mundu wenda kuandamana akaje nye bandu no sema kanda nezita nundu bigie mwezo akaine ingandamana mundu zindwe bandu mubia alright nundu wa mwakoi akaandamana kende thukiwa wasya wake serikali kamanya education mwene nthi endata na serikali no ya ndo ingi oi makakala makeka masabu nesa uketha mwene nthi na bithiwa muno na serikali ndinasya nundu nakenda withia inthi ni asonga nambe lakini mwene nthi mubinye pio yundi nthi ndienda nambe nundu mwene nthi ndawa sukali ndawa munyu na kundi kwa kwikoti ona ndawa oki ndio wikoti munene ila koti neki wesia mbwa ndezi akaseubwe mbwa elika mundani aime kwa koti sisio ndo serikali tileo kwata na ndo ne kwambia biashara hii nini ando bambisha biashara hii nini na mbesa si athiuka niwe uchumi wa mbata na niwe nthi songa lakini mbesa si mbini yu bikia nthi mena thina ateko ba school fees ni moyo wasiana yu weaza kweli wedu ndo natikathi mbala mai matene kana meke ndukena makosa katika nthi ya Kenya iko mweupe pando pilot usiwe na nenda isia unena netiwe solution na solution ni jamaa na kivela chosa wana kau undo noni ruto za kau ingibere na jejo akesumbe kwa kau undo kuwa aite ando na genda sumbe ku patu undo ngebaki ka eka ando kwejumya na kwelea na kwikia mpango wama metekelete nange maleta ukethe ala inge nimo membe okay Muinde tuende no mina kulikile buyu mwana news ni neno point itatu yes kindu chambe ila tuwele kwa otongo pile swese suya no kiesa mutongo ya kaunga meweka na kenge andunzia na Raila na mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Raila Ruto kedana tongo nimeanza kuona besu kiesa ukemba utia tuma woni andubeiba yuni chambe chakeli kindu kitu ita power nditi yake la tuita vacuum uba inzi ya kwezo tuka Kenya pe bandu pe mwanya ka benze uketha wi katika power ka nuonengetwe kibili na ndoku exercise power ya kundu bailite with the ways by the vacuum ni okukila mungu ni asiana atongo idadibe with the ways wa binyanai with ya ngwimaindie na makwaki otongo ukyo ikalaito maelewa chakara tutambayu pe musemo twasia thiwa ndwi mesani balati kwani with the ways niwe we katika meni ukuwa mamina kuwana kuno ngina twikulie tuimesani balasi kwaniwa anije tukuwewa mamina mukutani okay kedandu imesani yes nuwa kuwewa nuwe katika meni all right ukiuni twaleta mzee ukiswani ya mwana ambaye kedandu imesani balasi kwaniwa no nuwe katika meni point ya vitatu ziadala asante na nienda tusome mawoni baame tuki masesi anose simu itano kwame tuki ku wako na simu ndo kanatumia nateka mbinge ndateka mwembe anu anoza kondi miongo atatu onda ye umete ba we asiata ikulio kana woni wako lwa one ne witwa mbothanyani wo mundi ekaniambie na ngale ku ya Facebook na kuambia mautumani ngale ku ya Facebook ni Mutongo TV page yako na kwa Erastus Kithuku Nzomo na niona ndo ingemaende na kutuma mautumani ku isla page ni kana mbosoma saisi Meva no nende no bingwa page ba ya Mutongo TV and then wa page ya kwabe mundu wita wa Douglas Mwanya ngale ko sia makendo Asia Kithuku mwa ngolelie andu asuma Azimio ati ni muvango wevata Azimio wangalama ya mekalele mena wo kethwa ti ivela menda nondo governor nondo government ni atutabise kana
yambatia just for 2 years then maisha ikuwe sawa. Number 2 ni lazima kukethwa na onenania outside the parliamentary protocol. Ni statement tie kulye. And number 3 akase yo Raila and this Azimio team washakubali Ruto alishinda nondo batingwa mwanya wa ngwatani wa serikali ni usu. Surely Ruto won squarely like Mûtaalamu and Maanzo. Na ndia akase tuyete mwengi maketha ni na Maanzo. Okay, mwengi mutuze no kuka by the way ngitoke muno no kuka bai kumbeni. Na ndi wa muthia niona mutandao wako ende no bingo kambola kanisa wameongewe tumete utumani kwesela page ni akweta wa Theophilus Mulache Kelonzi ya Erastus mambo poa sana kungolelia tongo yasu meona mukamba tawendia matavye kana nitakolile kukengwa nondo Raila niwe ukutetheka uzo yazia maondoni asu mukamba devo Raila niwe ukutetheka obadia mutesia ya Seneta witu honorable Maanzo no nena uwo kuelesea mukamba maundu ûteti maendeye ingi kotete ambaye Kenyans are watching Kenya Kwanza regime so 2027 they can't entice Kenyans anymore. Na ke Dominic Matthew Ngula Jugu akanangush akasia getting you from Europa uneni ni museo atio uone kana Azimio yena mundu mebata ni kwata nakase mundu mebata makotethia kwa moni mwananchi ona atongoi amwe maukamba muno me Kenya Kwanza methwe methia wa me mateo na kuokita Azimio. Okay, siwoni wake tuke kwa mundu kwasia Raila has betrayed so utumanyosi ne somiewe nendo soma utumanyanda na soma mundu kwasia Erastus uliza huyo jamaa wa UDA ati miaka 2 a Kenya mathina kweli momena tena mu Kenya Stanley Kimoyo musingi nolika na maikeo yazi miaka ile bado no kusonga songwa no akule wende na ende Samson Musyoka akasia kila kitu maake bila cha usumbe cha umake imani kisioka Rift Valley nondo wa ambai isu ile kwetha na ngwatanio yena vinya Maanzo tumanyusi waku tayu ivi akamba netwaemie ukwata na nondo atongoi amwe takawaya na maeke matumia wa kuokitandongoi na ngumba ûyîetewa Kalonzo omesi mayania kiatuni chake ona banini na ende maeke labda wano kuweta kana no kita Kalonzo kananda mo kita siwoni wamo sio su Jeff Isikasia is true cost of living will never come down anymore but Kalonzo 2027 will change this country Kalonzo tosha na ende wa mudhianga kwa YouTube ni kana ya Facebook ni mundu unwitwa Amina Jennifer Erastus gerese Maanzo na ende oitavia mwana osu wa UDA ati ithie nituno etwe no bongo na kelele wo moge 2027 tumoni bagalekeli aya Alfred Masai honorable Maanzo no kwetikila kana President Ruto ni mwe kwe Azimio team in courts combined we ulezi no yomoe ulo no kwetikila aya Siasa nienda tumine nienda simu 5 kwa uko na simu OUU noti muonza kenda nyanya noti kana nyanya muonza noti thanda 0799 8700066 twigeta kumina simu 5 mituke Loiza pena simu yebo naengelele ba nienda nao karibu sana kama ngule ndo kama inda ilingi laila yaka andikisa ukakamba mabeleki kedi no sazi no ndika kana mana ndi mwa bangi ngala ndo wako kwa ndo tile likali na kwa okay no zonge wende aya asante Zimo umetuki brief umetuki tuminete simu ya Kelly Erastus without rao no maandamano please Maanzo stop hello Lois ndio mwewa su ngulile Maanzo neke ando make twi mainanda mana
wetu wa mwenga la wasia Mombasa. Hello Mutongoi. Hello. Nene nao. Hello, na nije Maanzo. Mungu yai. Na nije Maanzo. Anwari kalonje ekala gududi ende na ina pakende. Haya. Na wakwegwa. Simu ya katatu Lois. Simu ya katatu tuminite. Erastus ukoaje? Ambia Raila wakae waongee na dash inchi iendelee. Dash yesu ni Ruto lakini andikete mwana andikete siri wange waita hizo. Nene nao. Wali mwanzo nikinywa kuma hebu mwana wao niende. Wali mwanzo nikinywa kuma mwana wao niende. Karibu ikombene. Ni kongo ya sisi tukishapo mwana Kalonzo. Aha. Na Kalonzo ni hapo Kalonzo ni Kalima. Lois mwali tangwewa musesi onzu. Ai. Mwande onena kigamba tiwo? Jaribu unena. Hadi watu Runyenjes. Pole sana. Pole sana ni mtazamaji rafiki yetu kutoka Runyenjes. Asante sana. Jaribu Sunday inayokuja. Hello Mutongoi. Hello. Nene nao. Ana nzizongela wazia. Kumba ba. Karibu sana. No kukwewa. Okay. Haya. Nenga simu ya modia yu. Nenda simu ya modia. Lois simu ya modia yu kabisa. Ya modia to mine. Toila umini yabo. Alta. Nene nao. Ndio yalo makaponzeni. Kadonzeni ya Makueni. Ndongayo zio mondo Maanzo mama. Akabaka. Seneta kana munuzi ngo wayundiye. Abali ngo bugari. Atinena mugeria. Haya, twagela gidi onde. Aba chakwa ziade. Weta. Je na yo jabi yo butene wala ila. Narabe zio ne ya mwende ka zote chapenda dio. Na umbi kwa mmoja no tangalengi. Na zemba nera kami. Adio no kele kami. Na juu kila ni mutabia au merene mutabia mungu tete. Tutabia yu. Ona azimio maandamano mategete ngotu kwa mudana. Bayo si dimaka kwata. Okay. Anego Maanzo ile ya muno aya jazgale mano waje mwenende. Ni ando mukuja maandamano le kubomwa kilelo na kubinga lelo watairi azibo maandamano kweli. Ni kana wizi ela to kwaje kwa maandamano. Uga muzika yo mwana wito. Na muto yo yani atwete mutuko. Azila wayuki manevia ni mungu omegai. Sisi bakapika muzika leki mawenevia bila yate zungwanu. Mundu zoto zunga kweli. Okay. Maandamano dozi ba mundu na kimiwe aende dokiliti moko ziulu. Akoli. Lakini aba mungu anaungamita mukiro wa mwaki na ya musikale we kuja abedelia. Ana abanga musikale le chauli. Okay. Abede yemwe. Asante muno. Ajedibu kamine ndio kile cho kamine kamiwa kwa muda nembe. Kamika kutwaite hata. Kamine hiyo ndio nengera hiyo muda. Ozi to mini ya magu. Ozi wa mina ndawa bago wa mia kwa mbo. Aleza kamini. Aza kamiwa heke wa mauta. Ngwende. Kaende. To mine motomanieli oka. Azimio must give us their proposals. Maanzo, stop your comprehension please. Na indi unoakaza UDA tosha. Maanzo please kawaya tosha. My MP Mwala constituency. Na indi ni sawa Erastus Maanzo should know 2027 ni Ruto tena. Game short. Watumani ba mokete lakini tuimini hapo nondo wa masaa. Kwa timu vya mwana musia
nundu wa kutambanya na itu nginya watu abika muthia we kumbia siasa ni sasta kamondele enda tu ikiengire lo bau kenadi na soma utumani wa kupole sana tukethia na yeswinge wa chuma twekiwaye na ngasoma utumani anga tatu bala nitona aini ngwasa simu oilandona na ndi hatongwe Mheshimiwa Maeke natekemwe kwa ndaia yetu cia kusiamulia ayulo na mondo awo ndetu anenania tumina kwetu musi andu maguma Kalama tumalete chambe ndia tungamwe muno mundu wa o time history that wena yo batu inena ni hata viongozi inasoma omondo ile atatu na kwa kalima Kalama na mama saku general Siasa nito muthukuma na ni unfortunate saku iwe vinda delaje vinda yomu ne vinda je inaanza na wao tuende na boya ngaia bikia kututethi na ituta viongozi ndio kuendelea kutethecia ona alama ya serikali no mboya yitu ni kana o ithino ndo ya witu ni oversight twina senate na tama MCA still mama ne ola maundu ma leo kuno malo mano ya MCA ni mo na mimi na Makueni hiyo ndongo ibingi ambia president imathe ya nitu na maseneta na ndo ingi muno kuusa ingi mama yake kuikilela muyo kwa MCA eweka alright na kila kingi ni twende ya kukomando Kalama au ni tu mwezi wala tu komania inenda ne basari. Yes, thank you, asante sana Mheshimiwa Maeke Musimbi Boniface kumangala kwa sia Kalama ward county ya Masako Machakos town constituency Mheshimiwa Mwanyonge wa bingo katwe kwa katwendese tuko tuko neziendo na indi ndokethanya Kalama niweze mondo wa town na wanigala town wela ingo uko town ukena siendo sia Kalama no mondo muzi Muinde noise Muinde muzi mini thenge ani tumine ndateka wimwe nimbe anu ina kwa nesia ni mubea nondu wa mwanyasu na kunena nya tuikalaba watu akendi yes tuikalaba tunena si maundu makuendesa kisio kitu na ndi tumbe kwa lasa kuena alama nengetwe utongo ikwe vitani muikolwe kana kuni kipawa na Biblia kana maandiko matu ya utongo kwa ngai lakini wanengo utongo Biblia ni choka katuya ola wane wa mbingi ni siendeka kuma kwake utongo la munengetwe mutumie nesa na muikolwe kana ngai ula munengi utongo no kuiwa kiyo cha eneri ona mutuo ni wa Biblia tu na tongo imave na oivila ikanengwangi okay no do itutumia bila tunengetwe na pawola tunengetwe na wila tunengetwe kwa niaba ya mwenendo kuo kila tukwika kila tukunena twikulie mwenendo yiwa alright mwenendo la wa kawaida yes undu maandiko matu ya ngai wa kiyo cha ja cha ndo mende asante na indi ni muvya muno Dr. Mumo Muinde Mwanyonge wa bingo katwika ende zionenania odono twasiaye kuombeni twike ya koma Mheshimiwa Maanzo ndateke mwetu mine nina thukesia mawoni monthe maene nthina nenda kwasia tina Kenya imwe na ni yitu ithiothe na ni taileta umesobe ithiothe serikali la thivo ni yaileta kwika kila kitonyeka kethia ni mwene nthini wasonga na mbere ne Kenya ni yasonga na mbere naguo binzani no mbagana guo usukume serikali la thivo ithukumenesa kinjo kendo ake kielelo ndito bingine cia nenwa na nenda kwasia mwanyolo nengetwe na tinandigwa ndikulwa proposal ya Azimo ni mnyao yes finance act niyo nambarisie Kalama ya maisha muno yauma 8 to 16% koti wa mauta na nicho mauta meyulu muno pyo na twenda kwasia na nicho tu kotini na tukita muno githanda tika ya mwiso okay na bala court of appeal nina ndio twenda kwasia kana no sio percentage sio katheyanjwa na kendo kethia mwene nthi ula wibaya na kendo waumia no so ambatio koti muno yu mwene nthi ndauma cia mwingi yes withia sindu imwe mekusa gwika ni maya makwika okay nundu nthando na wasindu na naguo serikali ndina kwata pesa na biashara ila nini to tha kwambia ile kwambia kwa huo kuonekana kiuke nekikie ba mbunge kiine ati ya mtaratala ila elete kiine ati ya uhuo
ignati yo kola na yumbe ko boa na makonie muswado kula no suti wona e wendi wa mwenende nuno ni yaba ituke kaka na kulingana na mawoni mando kana andu miongo monza na 3% masha kana maikuwa Kenya yendete nesa ko andu ingi ni mekuwa me abine na tondo Muinde wa weta ukwa gaya nenge andu twigita komina mashimo twigita komina gaya nenge andu mwanya masumbe kana matongo ese kana mathukume ukwa mundu la munyube Ruto ne muthukumi wa andu ma Kenya tiwe mbosi wa andu ma Kenya ko wale da uthukuma weyosu ukethe andu ni meanewa na thama ine anewa na kiyo chono ngaino kewa na akewa chama chake ni sithe yawana kuindwa benduku nenda kwa andu akamba maga utinda maitele manga kupikia bu Raila ni mubiku mweso na raiti kalonzo tosha ndio ndunge wika ekakosarenda kana kweka na siasa na ito tuisio kana tina tithingitha mweso. Asante mwethi mpaka mwisho na ithugune butwabika mwiso oye kuombea siasa ati asante muno Dani Maanzo Kitonga kuma kaunti ya Makueni ni seneta anaye mujumbe wa kilembunge cha Makueni miaka 10 na ndiye akwata mwana wa sabuta seneta wa kaunti yesu 017 na ndiye atongwe timu bya ndo akuka twithiane swingi twekiwa tik aindi na kumusesia o takithi o tondu twika kila wachumwa twitha twikomana vano ni kwati ni waumara na musakwa uwaku nyene sawa atongwe ni se na mome sawa sawa ni moma alona kindu na indi chako tabia ni kana kila chethewa kana ngamo wa maoni ala maumwa ba ni atongoi na siaisia ketha ni wewa wa gwazwa bandu ni oneni wa mutongoi kana wa musiaisia umwe pole sana kwa niaba ya andu asu na indi usune muungamo wote muungamo wa Erastus kana ya Mutongo TV na indi nenda tu mini labau muvewe mwanya kwa mukuni wa visa Joseph Kawinzi director Madam Lois Muthama Joseph Kithekandongoi na indi Elizabeth Kanyiva na Sam Maunda mundu wa kwekitheka nayo kumbea siasa ye sawa sawa kwa oyu tiwanesa